Asante bwana mtangazaji kwa ulizo hilo. Kwa kweli tuko na habari njema, acha niite habari njema ya kuwafikishia wazazi. Mimi kama mratibu wa kitengo cha wazazi katika jimbo la pili la elimu inayoitwa Sud Kivu D. Ni habari njema sababu tangu kwa leo examen yenye mitihani ambayo ni mbele yetu, wanafunzi au wazazi hawatalipa kitu. Kwa examen d'etat tulikuwa tukilipa kila mwaka $42.5. Kwa leo hatutalipa chochote, itafanyika bure. Kwa tenazospe, yani watoto wa kumaliza 8e annee de education de base, ndio 8e annee, tulikuwa tukilipaka $12 na kwa leo hakutalipiwa kitu. Tumepata hiyo neema kupitia demarshe, barua zenye sisi pia wazazi tumeandika, zaidi gouverneur de province, son excellence madame la ministre provinciale, na zaidi inspecteur principal provincial wa Sud Kivu D amefanya yoyote, wakisaidiana na provede wetu wa Sud Kivu D. Tumepata kweli kusema hivi tulipigwa na ile janga ya radi yenye ilitoka Rwanda, Nord Kivu na Sud Kivu, watoto watafarijiwa, hawatalipa pesa za kufanya ile mtihani, isipokuwa watoto wa somo la 8 ndio tu wanapaswa kulipa 15,000 francs congolais, 15,000 za franga ya makongomani kwa ajili ya kupata fiche d'inscription yao. Mule njo muko foto, mule njo muko numerisation, mule njo muko impression ya brevet, mule njo muko publication ya resultat yabo, na mule njo mutalipa pesa za kutosha mabrevet Kinshasa, sababu tangu leo madossier za ba 8e zitakuwa traité Kinshasa. Kwa wakuu viongozi wa nchi na hao wengine wote wakuu wa masomo ambao wamefanya jitihadi kusudi sisi wazazi tuchukuliwe kwa hiyo mizigo mizito, tunasema asante, tunawashukuru sana, na waendelee kukumbuka kitengo cha elimu, na waendelee kusaidia wazazi. Tunasema asante sana kwao, na wakuu viongozi wa masomo kama vile wa prefet na wengine tunawaomba kuheshimu ma instruction, stadili usikue chef d'etat usema ambaye atalipisha zaidi ya hiyo 15,000 kwa watoto la 8e annee de base, na mambo mengine yote ifanyike bure kama vile sheria imeisema.